Evar baş Kurdistan, evar baş Kurdistaniyên diaspora û hemû kesên niha li Çarpel Medya temaşe dikin. Hûn bi xêr û xweşî hatin bernameya dengê diasporayê. Rêzan me ji we got ku em ê welat bi welat em ê li diasporayê bibin mêvanê Kurdistaniyan û em ê sohbet bikin li ser xebata wan, li ser jiyana wan, li ser Kurdistanî bûna wan, xebata ji nasnameya Kurdiyatiyê re li welatê ku lê dijîn. Em îro jî em diherin Almanya. Mêvanê me ji bajarê Farqîna Amedê ye, ji Bakurê Kurdistanê. Wî piştî xwandina xwe ya bilind di beşa felsefeyê de ji bo xwandina masterê çûye Almanya. Li zanîngehê li wir xwe li ser mijara felsefeya zimanî bidawî kiriye. Pêra jî zimannasiya Kurdî û bi taybetî jî bi devok dengnasiya kurmancî mijûl bûye. Di ber xwandina xwe de jî wî li gelek saziyan kursên Kurdî devoka kurmancî pêşkeş kiriye. Ji sala 2017 de jî bi awayekî fermî li bajarê Köln û Bonneyê li Almanyayê li navendên perwerdeyê yên bi şaredariya vegirêdayî kursên zimanê Kurdî ji bo Almaniyan û biyaniyê ku dixwazin Kurdî hîn bide dide. Mêvanê me yê îşev bi Rêz Şahîn Kürkut e. Rêz Şahîn evar baş, serçavat, bi xêr û xweşî hatî bernameya dengê diasporayê. Rêz Şahîn Roza û taybet ji te re û Çarpel Medyara ku vê derfetê jî dan me ji bo ve xemdina te. Gelek spas. Serçavê min em kêfxweşin ku tu îro mêvanê me yê. Rêz Şahîn min li ser xebata te ya kursên zimanê Kurdî, perwerdeya zimanê Kurdî ji bo biyaniyan ji bo Almaniyan me bihîst. Kêfxweş bûm û min xwast em bi hev re sohbetekê li ser xebata we bikin û bi bînerê xwe par ve bikin. Gelek caran dema behsa mamosteyên zimanê Kurdî li diaspora û perwerdeya zimanê Kurdî dibe, bêhtir behsa gelek caran behsa Swêdê dibe. Ciyê kêfxweşiyê ku li Almanya li welatên din jî perwerdeyên bi zimanê Kurdî û pir xweş e jî ku bi zimanê biyanî ji biyaniyan re perwerdeya bi zimanê Kurdî dibe. Bi rastî we pîroz dikim. Ciyê kêfxweşiyê ye. Rêz Şahîn em wa dest pê bikin. Xebata we ya li ser perwerdeya zimanê Kurdî ji bo biyaniyan, ji bo Almaniyan kengî û çawa dest pê kir xebata dersên Kurdî? Her wiha kî beşdarî kursên we dibin? Profîla wan çawa ye? Belê, pêşî gelekî baş e ku di vî warî de em û Swêd di rekabetê de ne, di vî hewayê em karin karê xwe ji yenekî zêdetir pêş ve bibin. Rekabet baş e. Şevekî pir baş e. Belê. Ka em bilêrin ka em jî hêliyê dî bigîjin ve hêvî dikim. Bi rastî gava ez hêno ji bo xwendina hatim Almanyayê ji bo felsefê û bi taybet jî di warê felsefeya ziman da min xwest kar bikim. Lê mamosteyî di hişê min de tune bû. Lê ji bo min bi rastî cara yekem diaspora wekî derfetekî mezin pêşiya min vekir. Yani min dît ku ez dikarim vê derê hêşantir karim zimanê xwe bi zimanê xwe bixwînim, bi zimanê xwe binivîsim. û ez li Kurdistanê bûm, bi rastî di nava çanda Kurdî de bûm. Lê li vê derê çanda Kurdî piçekî nêzîktirî min bû. Ez bawer me çawa ji welatê xwe dûr dibem, awayekî din jî min nêzî welatê xwe dibe. Li ba min jî hinekî wisa bû. û bi rastî em hinekî çî bûn, birçî bûn ji ziman re. Her tiştê ku derfetê derheqê kurmancî û Kurdî de çi hebe, me dixwest em bi dest bixin, zû bi zû bi dest bixin. û ez rastî semînerên di warê zimanê kurmancî de ji bo mamosteyan li zanîngeha Bonê hatim. û min ez jî beşdar bibim. Li wê derê mamoste dikarbûn perwerde bibûna, ji bo demekî bû, ji bo salekî bû vê gavê. û li wê derê min
و شاخه سر کردی آوای کی کردش مکار و کار بکرا و پیش با کردی آخو جالی رزمان داشتی و آوای کی پروفسیونال امیجن بجاره و اف تینا منشکیه براست یعنی تینا من جبو کردی نشکیه مرخص زیده تر از دست بخون و بی هوای جدیدی مدرسة كورسان كر هن بروجيان دا من زمانگه كورسان دا كورسين كرمانجي هن سازين بتايبت من كورسان دا و بره كورسين مزيده بون بشتار زيده بون و عداوي إلي بيجن بأوائي كي فرميجي من دست كورسين كردي كر لبي داري لنابندين پرورده ين شارداريان و اجب تایبت براستی پیش باجاره کرنی بو هن ماموستای مشخوب بنگه هکدانی بون هم جهاتن سری و چیز سماعت مجیوی هن اکی زیده کر و دما پیشین براستی پروفیلا بشتاران پراهی کردن مبون کردن باکوری بون پراهی و روژاوایی وان خست زمانی خون بن اکی پیشوا بن انگو یا نویسا خود پیشوا بن یعنی خود پیشوا ببن دم به دم از پروفیل هنگی گهری آنها نزدیکی صدی نوتی بشتارن کورسان پراهی آلمان امجی بیانیه هم بجن نواندا ترکجی هنه فارسجی هنه عربجی هنه امجی روجلات و روجوای او مشهور اروپایی جو کس هنه ایکل ویدری دجین ملیشوا او کس جی بشتار دبن و قبل پرگالک نو چیکر مگو دوی پرگالک نو جبو کورسین جبو بیانیان کردی و جاری جبو بیانیان نه جبو کردان جبو بیانیان هم چوا کارن پرگالک نو چیکر هم مسئله کار کر و هوای کورس هنگی بلاو بون خوندوانین که به کردی دخوینن به چه و چه هربانجه دخوازن کردی هین ببن پیوستیا هین بونا زمان کردی جه کتی براستی چند سبب هنج بویتشتی این که بگیم مگه ایکو خوب کردن زمانی وانی زکماکی کردیه مرفوزن هنگی کردیه پیشوا ببن ایوان دیاره بله اصلا میده دیاره که ماسیه کیست که مرفوزن نخوزن ایدی به که ماسیه بجین و کردیه خو پیشوا ببن و چند دفعه بجین گریدان که نوچه بکن یعنی ای آلمان هری پیشی جرا پیشی پروفیلی وان جو جبر مالبات جبر هوالتیه خواستن یعنی بجن یعنی هوالتیانی به کرداوه هوالتیه وان کرداره هبو مالبات وان در کرد هبون خواستن یعنی جیران وان کرد بون هیلی خواستن بوانا پیوندیک دینن ویداوی اف پروفیل جهنکی گهری جا کسین که بتایبت به کرداره علاقه دار ببن جا پشتی تدی شریک سوری و روجاوا چی بو و پنابرین کردوی دمیده هاتن سالین داوی جا کسین آلمانین که بوان پنابران را علاقه دارن بوان میگرانت را کچ بران را علاقه دارن وان مشی جا خواست که هینی کردی بکنی دیدی وان جدی ایده یعنی نابر مرو عربی بزانه و یعنی فارسی بزانه تر نکه و هینی کردی جی ببه تر کرد جخو هنگ بده یعنی تو بیجه کسین که دزگهان ده کار دکن پیوستیا کردی دیتن که دوی اوجی جبر که کردی آخیف پربون جبو که اوجی کار بند کاری خود جی کاری فرمیده دو کار بند بکردی یعنی کسین واره جیتن کرشن و نواره راسته ویدا بی پراهی او کستین یعنی مرو دبینه که نبتنه پیوندین مالباتی و هباتی لی پیوندین کار جیگرین یعنی توزن باشتر راستی علی کاریا کردان بکن توزن وان فهم بکن توزن کاربن علی کاریا وان بکن جیانا وانا روزانه دا هیسانتر بکن جیانا وان دیتن که اف کماسی هولیه و اوه کی هیدی بشتر کورسین مجی کن کورسین و لباجارك هرمك أن لهاوير دوري ألمانيا يعني نها بشتي دما كورونا ودست بدرسين لسر بلاتفورم ديجيتال كريا أم بريجي بلاتفورم ديجيتال هبون بريجي راستي بلاتفورم ديجيتال هبون اللي دوی واردا براهي إنجليزي ألماني أبزمان
ku gelekî tên pêşkêşkirin pêşva çûbûn wan çû dest pê kiribû. Lê bi koronayê ez bawerim hêdî van zimanên biyanî jî dest derfetên wiha kirin. Ême ji bo Kurdî bi taybet li bajarê Bonê, li bajarê Kölnê ango li eyaletekî wilayetekî Almanyayê me dest pê kir bi online kursê xwe û li vê derê ev navendên perwerdeyê yên şaredariyê jî bi rastî amade bûn ji vî tiştî re. Wan jî bersivekî Elînî da û me dest pê kir. Min bawer nekir bi rastî ku ew qas kes pêşî daxwaz bike, beşdar bibe. Ji ber ku ez jî hîn bibûm bi awayekî li cih ez kursan bidim, ne ku bi awayekî li ser înternetê. Lê em zû di vî warî de bûm şareza, beşdarên kursan jî zû hîn bûn. Wiha adabî bi rastî diviya bû me kursên nû vekira ji ber ku cî nedima kursê me da yê online da jî. Ev ji alî din de ev navendên perwerdeyên din jî baldariya wan jî şand. Ez niha dibîsim gelek kes li min digerin dibêjin bajarê me jî bi rastî em dixwazin tiştekî wiha dest pê bikin, gelo em çi bikin divê em kîjan rêçî bişopînin û wî hewayê awayekî dibînim wan jî da ku ev nekî berbelav bibe. بله وکم دزانن تا گفکادم بحث کر جی وکم دزانن گلک ترک لألمانیا دجین و فارس و عرب جی گلکن میلوان لسر که بخوا زمان کردی هین ببن هی یعنی خوندکاری وان دنوان دجی هی یعنی گلکن چاوایا Güzel. En Türk istikarim bejim Prahi pevendî wanın malbatî tesir dike ser wan. Awayekî siyasî jî heye ve em vî jî bêjin tesîrat siyasetê zinekê dixwazin ez bawerim baştir Kurdan fehm bikin û dizanin ev rê di ziman de derbas dibe. Ez vî tiştî dibînim heta niha. Yên din Faris wekî Ereb wekî ku te got ew Prahî ji alî zimannasî de baldariya wan heye. Dixwazin Kurdî zimanekî berbelav e li rojhilata navîn heya wan ji vî tiştî heye û divî wan pêvajoyên dawî bûyerên dawî derbarê Kurdan da bala wan kişand yani xustin ka as bikin kîne çi dikin çi zimanî de axin bala wan kişand. دم و پریودین کرسین و چقاسن چند ترمین چند سال چاوانه و دماک خواندوانین و تنج بو کردی هین ببن بگمان ارمانجکوان هیه پشتی که کورس قدیا یعنی کورس قدیا درباری کرد و کردستان ده گوهرتنه کلباوان هم فرق دکن بریا کورسه و پشتی وی پشتی که چند زمان کردی هین دبن بریا وی چاوا و پشتی وی چاوا و پرسامن تایبش بو بیانیان بری ev kursên ku em didim li gor semestra şevdû hatine qetandin ango nîv salîne ji bo şeş mehan em bêjin kursên êvarî pêşî em çê dikin û bêjin ev dibe ku saet û nîvek dajo heftê rojekî ye yek ji bo yek kursnekî ez niha nêzîkî şeş kursan didim li fotoşûreyên ango ev navendên perwerdeyên cihê ez li wan diran niha nêzîkî şeş kursan didim û wekî ku me got êvarînê Prahî nîv salîne em bêjin divê mehêla kursê min diketin û dimehêdin ji bo me êdî nîv salekî nû dest pê dike em kursên nû çê dikin û kursên din jî hene ku bi taybetî em li ser hev didin em bêjin di hefteyekî di pênc rojan da li ser hev ew kursên me dagirtîne û ev kursên ku ez niha dibêjim ê ku em intensîv em li ser hev didin ev rastî taybet ji bo Almanan e û kesên ku diwarê pêşeyî de diwarê kar da dixwazin Kurdî hîn bibin û di heqê çanda Kurdî de agahiyan bikirin. Divê derê de Prahî ez dibînim ban tesîrekî çawa çê dike. Pênc roj ez bi wan rame û pênc roj awayekî hîn Kurdî dibin di berê de çend rojên me hene ku ez divê derê behsa zimanê Kurdî ne tenê behsa zimanê Kurdî çanda Kurdî, dîroka Kurdî
روشا كردان لهمو چارالين كردستان چوايا كيجان دبوتين خافتن كيجان دين وقول هنا همو آگاهیان جی علی کدا خوازم بدم پشتی کورسیس فرد کم yani gazeteye lejneki matmayı diminim hertim az matmayı diminim öyle hem ver bitişti pır vekiliyle vegabe tahakki kullanma pır vekiliyle ve ili hidili karın empatiyek kurdanlar şey bakın gaba agahiyen bey peş hükmü digirin az bavarım zeter mefham dikin udkarım mera ki bimara ومرة بكري. هستم. برای شاهین چافکانیان درسین کردی ماتریال چاوایه هم چاوا پیدا دکن هم کیجان ماتریال بکارتینن ماتریال کرشین و چاواتین آماده کرن زینه کیجمر بحث کی پرتوکین که بکارتینن هنه امبیجن امتحازن هیدی بیتشتی جبو بیتشتی standart چه بکن مهم dedin Portugal'ki karbinin. Leri berda gelek Portugal'in köşkü hatına amadekiler ama önce karbinin ve ki alikar. Bizim materyalin kujbu kursa kimer karbine taybet ali pedagoji da gormazman ve gorbiyanian ve gelek kim gelek kesin heja karu barandana sarfı o hem Portugal mevzusunda ferhengan şey kirne legor kurtin bedir dijin habın heji keme legor pediye gelek jbevi em khud amadekin prahi yani em khud materyalin amadekin em vardigarinin ferhengo kan amadekin u navarok ki em khazin navarok hani berfrektir bikin jbevi Portugal me Şimdi aliyda prahi bu Kurdistan'ı hatına amade kirin, ancak bu Kurdan hatına amade kirin. Kim Portuk zamanın Almani henet destemede, Google'e kirjalan bu anjib kartinin, bakit mu gor gavam nüfusa Kurdan bitin beri gavam pedeviyim perverdeyi bitin beri. Mahrum kimin? Bale. چند مامۆستای وەکی تە هەنە کۆ مامۆستەتیا بیانیان دەکەن یان کورد باوەیانێ یاژی مەیلا کوردستانیان کۆ مامۆستەتیا کوردی بکەن دەبێ بەشا کوتودێکی دێ چاوایە Ez varım ev fenomeneki pır teminine levederel Almanya'yı hatta daha Kurd prahi جبو تشتكي شاكرن على زمان داز بيجن جبو كو زارو كيوان هي كردي ببن دبستانا سرطائية دا ام چوا كارن دفتن وها چه بكن زارو كما سري دا دست بكن و هي كردي ببن gerek diyor da şarkının o بدست خستني وانجي gerek هنا يعني علي اريني جدي beğendim yine baş baskin bej gerek هنا ليش bu مزنان شو بيانيان dili varida gerek kar dili. O prahi kabazlerim jbeku tecrübe ki permazın jil verirken hango jibu perverdekiran mamosteyan tecrübe ki permazın jil. Kimin kan min ez dikaram bejim dili varida an bejin lavendin perverdeyin yen şaralaryan kardikin çarpınç bajar az karam bejim نزدیکی 10 مامۆستا گوهن مامۆستا لە باژارێکی هەفتوورە کار دەکەن بژندگی سنێ باژارێکی سنێ مامۆستا سیفەتین باژارێک بەرلینی مامۆستا جوان کە هەردوو ماسکن هەیەمەش هەفتوو هەیە ئەم جاران هەفتوو منە بپرسیانە تەکیلیەوە بە هەڤرە هەیە و هەر منە بپرسیانە کە لە ئەڵمانیا دبستانên ku yani zanînge ku mamۆستەیان ji bo zimanê Kurdî perwerde dikin heye gelekin ya jî tên مجرد براستی دلک کلمه هری گرین دبک ev bejid viwarida. Jibek vede daha fazla heye em bejin ali saziyen fermi daha fazla ha Kurdan heye. Yani xozun ku Kurdaki viwarida hondra xo çekir ve ali mamosteyi o taybetici zamanı Kurdi mamosteyi zamanı Kurdi. Lütüji düzani ev derfet Kurdistan'ı ya Çin'e
هبجي مخابن فيدري باش لاين آساندن جعلی فرمی لی ام داخوازه که هادکن جکردی لی جبر ویه که گلک ماموسته جبو گلک ماموسته دوی هن درفت و شرط و مرجان سست بکن بلکه فهم کرنه راسته که ماسیه که های جبو زمان کردی هنه که سست کرنه گلکی ماموسته جبوی هوای کارن میداری کار بکن هر چقاس برن نه ماموسته بنجی تواری کردی دا دکارن کار بکن لی مخابن inisiatifek وها جوان نایک بیجن باشه که مسیح وها هی ام تکرن لبیدر الالمانیایی تشتکی وها جنو و ساز بکن که ام ماموستیان جبو زمان کردی پرورده بکن اف که مسیح هی مزن برچاوین هده ev inisiyativ gelo ji Kurda were an ji Almanya were ji saziyên Almanya inisiyativ ji gel were ji Kurda aliye Kurdan were wê ne bêhtir bi tesîrtir bi ji ber ku daxwaziyek hebe inisiyativek hebe pêşkêşkirinek hebe sazî wê bêhtir ne yani ez bawerim hevdû tamam dike bêhtir bar dike vê ser milê Kurdistaniyan ez bawerim كنت هيلدان شيبك براستي أداوي مرب أنجامك دكلا براستا اللي في وقت أزني كلام بتهني براستي كردان سازين كردان رحنا بكم أم أواينا هركس جي رحت سازين كردان وبارتين كردان ركستين كردان ك يجا تبت على دام حكي وان جبلن دبر خدا قلبي بروجان شيء كن إنسياتيفات ستينين كارد لی براستی جانا حتی جهکیته دوی دردا دوی الدولت هندشاب بسرخو. هجمون بسرخو و از کارم بیشتر که کی مخالف سیاسیه. رياض دولت دي وارد هناك يجي سياسية طبعا پەیوەندیین وانێن دەولەتێن دن کو بێژن کوردستانی سەردەستن گەڕام پەیوەندی وان بدن باشە بە هەنێکی پۆلیتیکە دەبێن ویژی بینن زمان ماسێکی سازیین منینەیە بله لهر د برنامه ده ام گلک جرا د برنامه دنګ دیاسپورا د ام گلک جرا بحثا کردستانیان اندیوید دکنم بجن یک فرد کار چبکه اینیسیاتیو بگیره کار چبکه دلوپک جی بدلوپا ده بقول ام گلک جرا بحثا دکن لو ما مگود کو یعنی inisiyativ mühime لو ماش خوبان بحسابي خبطات واجي دكن جي تروسكا كي داس بيدكي ومازن دبه لو ما جرينجو كو افزانين هبو كو مروف دوز بكي مروف inisiyativ نشان بدن بله برشاين جبو پروردهک به سترکتور دنابینا و ماموستین کردی لآلمانیا تکیلی کوردیناسیون هفکاری هیا آنجی به دزگین آلمانی را چاوایه ماموسته گلکی هنه این که باوی که فرمی کردکن دبستانین بدری پیوندیک نابروان دهه و کمالین وانجی هنه های وانج هفدو هیا جانا بشتاری جوینین وانجی دبن روی داری بینیم که پیوندی که وانه پورت هیا وکی که ده هر وارده مرف کار رخنی هم بکه لی دوی وارده بجن نیزی همین های وانج هفدو هیا دیگه هنه که کاری که از دکم یعنی ماموستین وکم من دکن بچه که جوی جهه ام لبستان فرمی ین وزارتی کار نکنه ام فراست پراهی دبستانی شارداریه ام بجن ناوندیم پروردهی ام کار دکن انگو جبو مزنان جبو کسی پراهی مزنان دواری کردی در کار دکن این مجی گلک کسی نینن لیهای همش هردو هیا و ام دندستینن ام کارا کردن خود دن ام شرد پرسن ام چپ کار بین چوا کار بین چوا بین چکی ماسین مره نکی های ما جهدو هی. بله پرسک لسر که حتانها خواندوان و کورسین و تمام کرنه و
کردی د جیانا خو د بکارانین و شوپان دی یا جی چاوی مثلا گلک جارا دبینن چینی به کردی د پیون ژاپنی به کردی د پیون امریکی به کردی اروپا به کردی د پیون جه که خوشی اجبر کو زمانه من نه یک جبان زمانه انگلیسی و آلمانی فرانسی سرکه دنیای خوش ده گوه مدام د سوسیال مدیا دبینن اوجی وقت ما مستوى کوان پرسنا ددن هون دبینن که پرورده یا کوه دایه کتی جیانه یا جی منوی فکیه و دبینن چاوایه وکی منگو درکی دریجه که از کورسین کردی دیدم اوهن شاگردین من بیشتر نزدیکی 4 ساله کورسین من دا بردوام دکن او کردیامان ایده هاتیه هیدی اصلاکی بلند براستی دهم کورسا da ez bitene kurdî axivim ew kurdî bersiva min didin û divê demê ez dibînim ev kes ji min re dibêjin havînê berî vê koronayê ev axaftin hebû havînê ez ê herim Kurdistana Başûr ez ê li wê de stajek bikim û di vî warî da yan jî ez salek berî çûbûm Kurdistanê min ji bo alîkariya penabera ez li wir bûm vî hewayê min karibû zimanê xwe bi kar baniya yan jî ez dibîsim ku hin şagirdên min warê wergerê de kar dikin ji zimanê Almanî dixwazin bêjin klasîkên Almanî ya ji helbestên Almanî wergerên Kurdî vî wer de kar dikin van tişta ez tim dibîsim û gelekî ji pê dilşad bim rastî tu divan dema ku tu pirsek şagirdên we mesela em bêjin ê ku qet haye wan ji çanda Kurdî zimanê Kurdî tune û ji nivşikê dikevin nav û hîn dibin car car wilo tiştên balkêş ku ji wan re pir ecêb hatî ku qet berê nebîstibûn ya jî pirsên ku li ser Kurd û Kurdistanê çanda Kurdî ku bi axwe muqayese dikin qet bîranînê tenê werê hene نمونهیک ناسک من مامۆستا بوو دەگوت 40 سال berê digo ez semînerek li dibistanekê da xwendina a navend got jî ez behsa Kurdistanê dikim çanda Kurdistanê dikim ziman got yekî destê xwe ra kir pirsî got gelo benîşt li welatê we heye meselê ne qedar yani ji ber ku ana bêguman internet û yani agahdariya mirov çi agahdariya li ser çi bixwaze me dixwîne bez car car wextê ku me dikev nav çand û zimanê welatekî hin tij bi merê ecêb tên li ba xwendekarî we tiştê werê çêbû ya jî heye gelekî ez dikarim bêjim bi rastî em jî yekûyekûna lê pir tiştên wiha çêbûne pirahî ez matmayî dibînim rast bêjim ji ber ku em jî hinekî li vî warî de pêşhikmîne em dibêjin a Alman ew hane ew ê em bêjin bertekek wihan ha nîşan bidin reaksiyona wan ew ê niha wiha be lê gava ez dest bi kursan dikim rojekî derbas dibe roj duyemîn gava êdî karin çend gotinan bêjin û em jî dîrok û çanda Kurdî hêdî dî nas dikin roja sêyem em dest bi govendê digirin yani ew li xwe tên pêşî ez dibêjim ya ez dixwazim hinekî deheke çandê de biaxivim ka nizam ew ê ji bo wan çawa be li roja sêyem em bêjin ew muzîkek tînin dibêjin mamoste ka em govendek bigirin muzîkê we dikin em dikarin canan sinîfa xwe de govenda xwe digirin û gelekî kêfxweş dibin vî tiştê jî bi rastî li hemberî vî tiştê hinekî matmayî dibînim ev kesên ku bi rastî hinekî sar xuya dikin lê gava yeni zaman dibin zikê ziman da ew jî bi tera hêdî xwedetikin divê tiştî dibîne ev tiştekî pir xweş e em jî em rojekî diçin ez dixwazim hinekî hornên Kurdan jî wan bidim nas dikirin em rojekî dibêjin baş e em di fêrgehê de em kursê çê nakin em ê herin derbar çê bikin em diçin horngehekî restoranekî Kurdan û em li wê derê ew bi xwe dibêjin na heta kesekî bi Kurdî bizane em bêjin garsonekî bi Kurdî bizane neyê em ê sipariş nedin garson divê were çend gotin Kurdî bêjin gerek Kurdî û ew jî bi Kurdî siparişên xwe bidim îl negere yani beş organist nabe
gelekî kêfxweşîr bûn. بله انا دما کورسین آنلاین هنددن چی دیجواری جه هسانی کورسین آنلاین هنه و چه avantaj و دز avantaj کورسین آنلاین هنه و نما گووند جی دگرن Rast e. Demek ki avantaj و دز avantaj چنه Rastî ev demekî van navendên perwerdeyê bi me re jî gotûbêjê çêkirbûn, hevpeyvînek çêkirbûn, me divê derêje de jî ku herî kêmasiya herî mezin helba me ew e ku em nikarin herin xorindehîtî Kurda xorina Kurdî bixwin û govendê bigirin. Herî zordarî em bêjin ev e ji bo me. Lê bi gelemperî gava ku me bi tenê li cih kursan dida li bajarê Kirnê, li bajarê Bonê em li vê derê girtîbûn. Diviya ku bi tenê şagirdên li wan deran dijî li wan bajaran dijî bihataran. Lê birêya online ev tişt guherî. Ez nikarim kursê ji bo kesekî beşdarek ji Berlînê jî bidim, ji em bêjin gelekî Red alî rojhilatê dimîne, yan jî ji bajarekî ku rojhilata Almanyayê kare beşdarî kursan bibe. Bi vî hawê em dîşinin gelek kesan, gelek Kurdan ê ku li vê derê kursên Kurdî derfeta kursên Kurdî nedîdîtin. Min Kurd behsa van kursên me li ser hev kiribû ku ev 5 roj diajon. Gava ku min van kursa çê dikir, bi rastî kes hebûn ji eyaletên din dihatin. Ji bo 5 rojan cî digihtin û bajarê ku min vê kursê de dima. Yani ev tişt min şaş kiribuye ka çawa meriv kare ew qas amade be ji bo zimanekî. Lê ha ev tişt holê rabû dikarin ji dûra jî beşdar bibin, ev hêsaniya van kursê me bû. Ji alî din de dijwarî jî gava ku meriv yek rûberû dersekî çêneke meriv dixwaze nexwaze, hinekî germahiya wî piçekî dişik e. Em bêjin ev jî dezavantajê van kursan e. Em jî hin beşdar hene ku nikarin alî teknîkê de ji alî teknîkê de ji binî derkevin, ev jî mecbûr paş vedikişînin. Ev jî dezavantajek me nikare bêje ji bo kursên online. بله کورسê wek ku xîtabê Almanan û biyaniyan dikin çend xwendevanê wan hene teqrîben her carê teqrîb hejmarekê bide Her nîvsalê de ez karim bêjim nêzîkî 6 şagirdên min çê dibin. Hin ji wan hene ku dubare dikin, kursên ku berdewam dikin hene beşdarî wan jî gava ku ez têkim navê. Nêzîkî 6 şagirdên min bi tenê hene. Yek bajarê ku ez lê didim. Belê ez lê gava bajarê min em têkî gelekî dibe. بله پشتی که کرونا با افسال که کرونا مجادله دکن برخواددن پشتی کرونا خواندوانی و کم بونان زیده بون جبر که آنلاین دکار زیده جی بکه لی چا بو یعنی تاثیر لیکر ده هجمار خواندوانان ده یعنی ارینی هم یعنی تاثیر لیکر Rastî erînî çêkir ji me re em bêjin pêkhatiyên ku ji koronayê derketin ji alîkî din de tezîrekî erînî jî çêkir li ba me. Kurdî rastî hêdî ne bi tenê ji bo kursê me ez dibêjim ferq kir pêdiviyek dît ku di warê online de em dikarin bi rastî gelek tiştan çê bikin. Gava online de êdî em ne mecbûrîn girêdayê welatekî jî bibin. Yani sibê gava bi awayekî taybet kurs bên çêkirin awa ser înternetê meriv dikare bigîje kesekî li Kurdistanê jî, kesekî li Amerîkayê jî bi awayekî meriv bigîne wan. Di vî hewayê de beşdarên me zêdetir bûn rastî. باور بکه تدی هر تشتکی نه تشتکی ارینی جی مرته دبینه چارپل مدیا جی آنلاینه ام بابریا چارپل مدیا خبرکارن چند زمان کردی خبرکارن کرد کردستانی ناسنامه کردستانی ام لگلک نمونهان گهدار دکن دبینن تماشا دکن جسودی وردگرن یعنی آنلاین براستی رنگکی نو دایه جیانا نه بله برای شاین امورن سر مجارا دیاسپورا
کرد دیاسپورا جی کردستانی دیاسپورا خبات زیادتر لدیاسپورا دیاسپورا کرد چه قصد به تاثیر بجی تاثیر آوان وکی خلکی وی ملتی یعنی خلکی وی ولاتی کو عمله دجین بدل خوازی آخواج دل کرد کردستان بدل ناساندن نابه لما جی یک جی خباتا مزل دیاسپورا او که دوستین خواه پیدا بکن زیاده تر بکن لگور چافدری و اف آلمان کورسین و دقدینن چه قصد بی وارد انگاخانه یعنی پشتی که کردی و چند کردی هند بن چه تاثیر نرینوانی کرد کردستان ده و انگاشوان که بدن ناسین ده چه ده بن بنرنا چه وایا تجربه خوک از کارم بیشم بخوزه نخوزه نرینوان دگهره لی پراهی جب علی ارینی با دگهره لی براستی پشتکی گله کی باش بو روز کاره سری ببیجی باشه که نوا کردان دا هرتم گوتو بیجه کره پشتکی گله کی باشه لی ولاتن ام لی دجین پیدویامه گوتو بیجه که به همالاتین بی ولاتی رشی هیه دبی ام هفدو فهم بکن و نبتنی که ام هرتم گاوه کی آلیوان ده هرن دبی امجی گاوه کی بالی مداورن زمان دوی وارده گاوه هری پیشینه او همالاتین وان ولاتان کردان آلی شابمینی گلکی دواره پولیتیک سیاسی ده ناست کن هنکی ده کنتکستین ده بندکین نینی ده ناست کن براستی گاوه کرد در باس به یا شره براستی یا بندستیه یا ایش گرینه حتم افتشت جبو کردان وینه یکین هنکی نباش چیه کن لزمان بمن زمان نه مثلا پاپلوکه کی درنجه کیه یانجی دریه کیه زمان بخود ماله کیه گاوا کو ام کارم وانجی بکن میوانه به ماله از باوم هیدی مفهم کن هیدی به کارم منا بکنن به منا بکرین تبگره مفهم کن ام چه ما دکن چه هاتیه سریمه چه هاتیه سریمه بکد نبتنی تشتین میلیونی مرا بدن آسکرین زمان بخور بدی تنامن هر تشتید خدا دپاریزه دسترینه و تشتین ارینیش دهنه تشتین ارینیش دهنه گلک مدرج دهنه انگو وینه کی دنیاییه یعنی کردی بخور خودی وینه کی دنیاییه و اول وینه کی جهیش همالاتین وان ولاتان جبوان اگه اول بزن میوان از باورم وكيف أبدأ مكي نها بنا نيراني وأنا هرشي بنا نيراني ما أزبارم أبي كارم ما باشتر فهم كن أبي بنان يجي بيقولها أبو ديفيدر دا خوزا ما بس بيجم نبتني مرب زمان يعني كردان هتم بتشتين سياسي جران بك مجانا كردي هتم جران بك هي باشك مرب سلك بك يعني کردی زمانی که زمانی همو الأوروبایی الولايات المتحدة آخفتن زمانی که نورمال مش حقی خودتی خوشی وین هذا تبکن خوشی وین هذا الدولة من ده الجور زمانی دن الجور هن زمانی دن الدولة من ده أبنا نگیریم زمانی که وقتی زمانی که بیانی دوی ویگرانی سیاسی خویم بکن شود نام زمان ده تراپ سیاست هیه أبي بدري ببين شو كواكب كابن زكي زمان أبي أمشي بيرا ولا إيش برمي جواز كرسي جديد براستي أز دواري سياسي لبراغاهي نالموان إيش برجع زانم يعني كواكب أز چند كردي ديروكا كردي كناسين أبي روجا ديام روجا سيام أبي بخوهرم وانشتا ببين جارنا كمر بخور أنجو زمان جرام كه بله بله باشه از پرسخوانی کلاسیک بکم اکو دیاسپورا جبوت چیه و خباتا سیاسی لبر چاندی لگل یا ولات دکار چه آب مشه کردن دیاسپورا لگل ولات دکارن چه بدن؟ براستیش بوم دیاسپورا درفتکه ابو درفتک
وەکی ڤیزیۆنێکی لە هێشەی مندایە نە ژیانم نەڕاستیە ئەو ژالیەکیتە باشە ژالیەکیدا نەباشە ژالیەکیتە باشە ئەستکارم گەلێک دەرفەتان بێ دەرێ بکاربین یعنی کوردی دوای زمان و دوای چاندا ئەستکارم خودگیم گەلێک دەرفەتان ئەنجی دەرفەتێ نوڤێکم ji bo kesên din vê tiştî min nikarbû li welatê xwe li Kurdistanê bikira ji ber wî diaspora ji alîkî da ji bo min bi tenê derfeteke yani îmkanekê ku li vê derê disekine lê jiyana min a rastî heta niha wiha bû Kurdistanê ez bawer nizam sibê biguhore ez vê tiştî nizanim lê hetim Kurdistanê ji ber wî ez hinekî awayekî xwek vî xizmetê da dibînim bixwazim nexwazim divê xizmetê da dibînim derfetê min heye divê ez alîkariyê bikim divê ez hevkariyê bikim çi desê me re ez wî awayekî bigihînim Kurdistanê jî kesên ku Kurdistanê ne heya me ji derfetê wan ji kur hene di çavayê de ne û di vî werde ez naxwazim pir rexneyê li derdora xwe kesê din jî bikim bi tenê çi ji destê min tê ez dixwazim vê tiştî bikim çi ji destê min tê û ez vî bikim Belê ji bo ku Kurdistanî nasnameya xwe ya kurdiyatiyê li diaspora biparêzin çi dikin û dikarin çi bikin bi taybet jî dayîk û bav ji bo zarokên xwe binêrînate yani ew bigûrî ew hestên kurdiyatiyê li ba zarokên Kurdan li diaspora çawa dikarin xurt bikin Kurdî li diasporayê bixwaze nexwaze hinekî dibe zimanê malbatê ev rastiyekî ye lê dem bi dem êdî dibe zimanê malê ne zimanê malbatê jî zimanê malê ku di mixabin bi tenê malê tê axaftin û di hin bendikan da di hin kontekstan da tê axaftin gava min zêdetir ji zarokên xwe daxwazan bike barekî giran bide ser milê wan ev jî zehmetiyek din çê dike ango vê me Kurdî jî malê derîne pêşiye hinekî bela bike ango bi çi awayî mirov Kurdî bi hunerê vangerê ve mirov Kurdî bi sînemayê re bi şanoyê re bi muzîkê ve birêde malbat tiştê herî hêsan ku malbat dike ew e ku zarokê xwe re Kurdî biaxive rastî ev karê herî hêsan e ku ji bo gelek malbatan giran e jî ev kar ev herî malbat dê bav ji bo zarokê spektrumek berfireh veke di warê ziman da yani gava ku wisaneke bixwaze nexwaze zarok piştî ku hevalên xwe nas ke li dibistanê êdî ev ziman jê re biçûk tê teng tê û naxwaze di vî zimanê de bimîne di vî werde mafê wî jî heye ji ber wî çi ji destê malbatan an jî saziyên Kurdî di vî warê de çi ji destê wan were divê ziman li gelek beşên jiyanê parve bikin û bikeve her beşên jiyanê ziman bi tenê ciyekî nemîne û Kurdistan ji bo me ne bi tenê çiya û daristan û roj e gevan bêjin Kurdistan ev wênetê pêşiya me lê divê cana di nava vê wêneyê de tirênek jî derbas bibe ango çanda bagervaniyê bikeve zimên û çanda mir xwaze nexwaze çünkü ev ji xwe di jiyana me de me min nikare hertim çîrokên ku li daristanan derbas dikin ji zarokê xwe bibêje ev tê nake belê rast ji xwe pirsek min êdî jî hebû ku em çi metoda bikar ji bo çanda zimanê Kurdî li derveyê welat zindî bihêlin te hema kêm zêde ji me te got spas Birêz Şahîn niha tu ji bo xebata ziman û çanda Kurdî tu xebatê dikî ji bo vê xebatê ji bo pêşerojê çi plan û projeyê te nû hene ya jî tu ser pêşerojê çi difikirî di vê xebata çanda zimanê Kurdî de li Almanya bi kurtayî dikarim du tiştan bi nav bikim li vê derê em gelekî ser ziman axifîn û filozofekî Almanan dibêje ku ziman mala hebûnê ye
براج وسایه یعنی هبونا ما گردایی ویه جبروی هبون بخو دبی بیپارستن به تناسری خو نکو به بشین دنیا گردایی به تناسری خو بیپارستن جبروی یکی دخوازم من اوه که از پیشی دیواری دا گلک کارین ورگره چه بکن انگو زمان آلمانی زمان که علی ویژه دا گلک برفره پیوستی هەیە gelek dibêjin pêwistiya wergerê heye صدقات بس من وره براستی دما من دفتي ما هبن دخوازم اما امو چند حوالا نمونه و دست بورگرا و بیکاری بکن اما جاره که چی جسم بور یعنی یک هلبسته که جملو ورگرینه اوچ کارکیه چی کارکی گلکی پیروزه جی نه ورگر جبو کردی بمن کارکی گلکی پیروزه و گریم جی جبر از دیواری دنگناسیه کردی دا جی کار بکن کیماسیات تشتکی جیز دبینم تم گلکی کاری من سر زمانی کردی پراهی لسر زمانی هیی ایکو آنها بردست و چاوه یعنی من سر دیروک زمانی کردی اف کیماسی گلکی مزمن از خوازم دیوار دنگی کار کن سر دیروک زمانی کردی جکو همتیه چوا پیش و چویه زرابایی چوا چی بونه اوش بو براستی نفشادن گرینگه جبر که مرو گاوا هایا مرو جرایا مرو هوا هایا مرو دیروکا مرو هوا مرو زیادتر پشتراسته و سری مرو زیادتر بلنده راسته تو پروژه te li ser zimanîş bo Kurdistanê heye yani bo Kurdê diaspora دواری دیاسپورا دا براستی از دیواری دا دبک پرنه چالاک بم کسین گلی که چالاک هنه از پشکریا وان دکم لپشتوان مالیکاریا وان دکم جبو من گاوان پروژین که من گاوان گوت تایبتی ورگر و دیروک زمان کردی از باورم اولی که خودی هینه دیاسپورا ایجی از باورم مالیکاریا دیوار مالیکاریا دیاسپورا ایجی پرسک آنها هات بیرا من تو مامۆستای کوردیه و ئەلمانیا کورد gelekîn di nav mamosteyên Kurdî de jin hene an hejmara jina çawa ye ez rastî bêjim gelek min êk hene ê herî çalakin êk hene êk herî wêrekin jin wê em bêjin kêmin lê dengê wan herî zêdetir ê wan derdikeve bi dîtina min pêviya ku zêdetir bibin باشه وەک کوردێکی دیاسپۆرا و لە ئەڵمانیا ku gelek Kurd lê hene tu dixwazê çi ji wan re bêjî tiştekî dawî ku tu dixwazê ji Kurdên diaspora û taybet jî Kurdên Almanya di warê çand di zimanê Kurdî de tu tiştekî dixwazî ji me re bêjî heyî ez yek tişta sê tişt bêjim yek ziman gelek tişta bêjî du ziman sê ziman destê te sağ û gelek spas bi rastî ziman bingehê kokadarê ye ziman hemû şaxên darê pelê darê ji kokadarê bingeha wê heger ku qewîm bi pel û şax û pêkî jî ew qesî xewînê xweş dibin ziman girîng e û zimanê dayîkê girîng e Kurdî pîroz e gelekî spas ez em hatin dawiya bername xwe Birêz Şahîn ez kêfxweş bûm ku tu mêvanê me bûyî şev ez te pîroz dikim hevalên wek te kesên wek te pîroz dikim xebata di çand û zimanê Kurdî de pîroz e bi rastî serkeftinê di karê we de dixwazim riya we vekirî be û ez hêvîdarim êkul bername me temaşe kirine piçek îlham jî çêwî belkî bi xêra vê bernameyê îlhamek jî hat hinek Kurdên ku ji Kurdî hez dikin dixwazin têkevin vê xetê di vê wek mamosteyê Kurdî kar û xebatê bikin malata ava gelekî spas ji bo beşdariya te destê te sağ be gelekî kêfxweşî derbas bû gelekî xweş bû zû jî dawî bû rastî gelek xweş bû lê mijal dilê me bû sağ be gelek spas sağ be malava
تماشاوانên hêja em hatin dawiya bernameya xwe li ser navê xwe û li ser navê Çarpel Medya gelek spasiya we dikim ku we li me temaşe kir, li me guhdar kir. Ez hêvîdarim bernama me bi dilê we bû. Heta careke din bimînin di xêr û xweşiyê de. Şeva we xweş, dilê we geş bi mala we ava. Şev baş. Şebaş.